Nggih, swastiastu, rahajeng siang semeton titiang sinareng sami. Puniki nganut sekadi sane pinunas saking Bapak Putu Coblos saking Padawe. Pandeledang tiang wacinin puniki sani kemuat kiri-kiri kegurutan suciti. Nggih, titiang kawitin. Om Swastiastu, Om Awidi Namastu, Namaste. Munyine sangat ngawinang. Aduh, oh, cening tuh dewa sangat bagus. Neto pirengang pesane pengedikan bapo marap ringi dewa. Mang dene to idewa sakuning risa jeroning bacakan perikaya. Ne mangkin piterangang bapa wadah babau se entu sangat dadi kerana to nyen cening. Dadi niste dadi luwe sangat pesan yen ke sidani dewani rikale ragani dewani tuh mangraos memunyi tuh banget mempengerabde dadi kaon tur maning side dadi utama dadi kaon kelawan becik tuh cening kepuji mewah kacede raos masih mangranayang turagani dewani ajume utawi kesumbung kitu masih ulian raos ngeranayang ragani dewane lakar ke paricide tu cening keeman mewah kecemen ulian raos yen masih sangat makarane to cening ragani dewani side ni madan keisengang itu masih lakar kecampahin raos masih mengawinin muke piterang bapo tuh marah pering ragani dewa entu mekejang ulian munyi sangat pesan dadi kerana sangkan sang pradnyan puniku maka duaning buka kitu nyen cening anggani de sang meraga utama sang meraga wikantur maning wicaksana punika to cening sang tatas ring gunana sabde kitu nyen taler sang sapesirugi tu ane si desa kuninge risa jeroning keutamaan kawigunan bebau si entu sangat dadi kerana mangrawostan mari api sempun sinah risa jeruning pemedal bebaos idane tu cening anak
Uyak ti becik pemedal bobaos idane manis halus nudut mana sang mirengang uyak ti nyunyur manis uyak ti halus taler nudut pikayunan sang sapeusireun ugi mirengang pengenikan ide punike to ceneh tinggi sukses